Wah sahirana ritiko ba. Besi nak kaning lalo. Longang-longang ngono. Ido kan sinak kaning. Si harati jari-jarina. Anon ponggol tong tangis. Mangido mardodot. Aduh abang mardodot. Repese-pese benom bapakna. Dodok nih sih. Dodok nih na buruai. Aku sih juamu lagi stres au. Tong doa beboy stres suhui. Stres alani aha. Cerita tong saya butuh ami atidik. Ido. Wasi sip iya mabinoto. Siapa tahu kami bisa memberikan solusi begitu lo ayahanda. Unang pula tayo cerita tu gelengmu. Akan nabaling do gelengmu. Ano nakka solusi-solusi na so malebu do ipabuto. Aw mamang ajar-ajari ho. Mahuwa ho. Insecure ho tu geleng nai. Alau bego akka lagi daripada ho. Ala ni matong diba. Ay bo po ang sibolis na sumar na tua-tua. Ay akka geleng niyo nakka sibolis alimar na tua-tua nga jelas jago ala ko daripada iba. Abagiam mo jalo ma. Mahuwa do pa. Sinak kaning ah. Cerita ma. Asa elekam solusi. O sip anong ulto pumati sa unida. Serangan jantung. Ah, namalo ho bang. Tabi-tabayon do hata. Cerita ma pa. So noon. Makaning kan. Alito ho da unang irarati hamu pikir aku. Hamu adong bertirti mo bereng. Lo dyan na iba mga rarati ito tua. Apalagi nga matua. So ni parara pe ngarara sa diri. Lang matay. Daripada ho, posoro pe ho ngararat. Bigi maju. Besi bigi maju lahat ng cerita. Malas ibu mamereng. Ito malang ito bang. Ah. So nodo. Nakaningkan lawa martadang tu jay buni. Calon no mak munay. Je, utuh rumah handphone di Borunei. Lama dok mo lihat bidang olo puang Borunei. Ale siya sing-sing mata na tuaw. Idok ko ma. Dokot ti mana ma. Dang Borunau. Na siya dok ko ni boru tuaw. Ne mana. Bagabe udok ma. Rojan niku. Bagabe cik rohana. Buhari. Ape maksud tu seneng rodo piatu si martadang puah. Ah, memang Borunei itu sensitif. Nang salah itu. Doa pala hata-hata rojan. Biasa di. Salina ya tong unang rojan dok ko baba. Jadi aduh. Makmu anjing. Imut tong dok. Pas dipatangi homa bangi. Ate mahmu.